people who become a FACAP client, dia advantage tu sangat berbeza. Kau beli rumah murah, loan kau murah, penyewa pun kita orang boleh tolong carikan. Oh ya. So sampai level ke macam tu, risiko kau tu rendah lah, although kau tak tahu apa-apa. Right? But can I say property is the best investment? Tak. Sebab if you beli rumah yang salah, you beli lebih pada harga orang lain beli. Right? Kau tak ada skill nak cari penyewa apa semua tu, it's not gonna work for you. Faham. So dia bergantung kepada, at the end of the day, what's your skill level dan apa yang you beli. Right? Majority people beli asal berjaya semua rugi, kecuali kita orang. Oh, Sebab semua orang beli 240,000, 50,000. Kita orang beli 190. So dia bergantung kepada benda tu. Okay, rasanya tak ada apa-apa method. So thank you so much Okay. Tuan Faizul. Sure tak ada? Sure tak ada. Macam tak cukup pandai. Macam waktu cukup ni. Saya just rasa macam menarik lah, sebab failures yang Tuan Faizul face pun dalam bisnes property ni pun tak ada teruk mana. So maksudnya tak ada apa-apa yang buruk berlaku lah in terms of property kan. Oh, tapi ada tak kenal siapa-siapa yang kena paling teruk ke? Sebab baru-baru ni kat Ampang tu rumah tu harga jatuh teruk kan. Tak tahulah rumah Ampang mana. RT apa tu? Oh, itu bakal. RT tu pasal lelong. Tu sebab syndicate scam. Oh ya. Yeah. So dia sebab benda tu. So the property is a victim of scam. Elaborate. Yeah. Kesian lah. Yeah. But again, that's what happen bila you beli tak ada ilmu. But kita orang, dia macam ni lah. Nak kata kita tak buat silap, mustahil. We have made so much mistakes and we learn every time so that we can better, right? So whether business ke personal, sama je mentality dia. Kita orang pernah beli projek terbengkalai. Pernah. Baru bulan lepas siap. Habis, happy ending lah. But bukan tak pernah. We made the mistake. Dan kita tanya lah, kenapa projek ni boleh terbengkalai? Oh sebab ni. Right? So every time failure tu is there for a reason. And for me, every time ada kegagalan tu is always there's a lesson in that kegagalan. And so what is the lesson yang nak kena belajar? Doesn't matter lah. From divorce to anak tak berapa sayang kita, right? To relationship, right? Betrayal from friends, business partner, you name it lah, right? I've been stabbed, vilified, kena fitnah, curi duit, kan, bawa orang masuk projek terbengkalai apa semua tu. And I think my life journey ni is macam you name it lah, apa benda semua aku dah pernah gagal. The only difference is that for me, every kegagalan tu is a peluang untuk belajar something. Then I belajar, because one thing I know for sure, I never done anything with bad intentions. I tak pernah bawa orang beli property that I know is bad. Right, demi Allah tak pernah. Right? I tak pernah masuk into partnership thinking I will screw my partner. Right? Although aku selalu kena. Right? And whatever we do with good intention. Aku tak baik, but I have aspiration untuk pergi ke syurga. So I know I have to live a life whereby you must, niat tu kena betul lah daripada awal. Right? So and once you do that, I think it's okay lah. As a man, mustahil kalau you akan ada hidup yang tidak ada cabaran dan tidak ada kegagalan. And in fact, I would argue all this trauma and kegagalan actually will make you a much better man. And